Ilafali mayonia kanal Alrit official. Yani hatu kuliah itu konaba onsa itele timor beleza youtuber. Ya resposta bele. Tambah wengira ita sa youtuber ita persisa ni kriteria mak 1000 subscriber no 4000 jam tayang. Yani haunia kompleto tiona. Hauetan tiona 2700 subscriber racing nomor 4035 jam tayang. Atau teh klik daftar sekarang. Yani kita le tiang dulu le putar centang depois klik continue. Agora kita bah langkah kedua. Yani langkah kedua kita bah halo sinkron hoitania Google AdSense. Pak kolega serne mak fung kejar 4000 jam tayang atau 1000 subscriber. Dia klik email dari kalai atau register Google AdSense. Tambah ne quando ita tona 4000 jam tayang no 1000 subscriber ne ulu moras. Tambah hau nya udah daftar channel ke Google AdSense antau balangkah ketiga ne ita he ni tanya channel ne proses monetisasi larang ne he infali resultado ne semana ou lorong fulan. Antau liu tiana lorong tolo aur yang heta notifikasi usi Gmail usi YouTube. Kata selamat Anda telah disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Agora ini Anda kini menjadi partner YouTube. Ini berarti nih untuk YouTube Simona ita atau saya konten kreator YouTube nian. Sekarang kolega sernya channel monetisasi atau kolega sira kita lu aktifkan dia logo dolarnya halo aktifkan dia. Pak kolega sernya mak ora-oras nih saya buka lah 1000 subscriber 4000 jam tayang hau atau kuliah det kolega sira karek upload video tengki hari di dia video ne bemak lah iya klaim hak cipta liliu ne bemak video ne mak musika ematelu nian iya nomos ematelu ne video ne bemak ematelu kata matiana YouTube idane invalidu. Kolega sira tinggi hari kri tutorial barak ya konaba konten kreator atau konten kreator ya YouTube. Agora monetisasi waktu na agora ini tehentang hau invali osan começa lao então osan esa to $10 foi bele itabe husu pin AdSense. Video ini momento hatu monetisasi atau video ne ini nia gambarnya atau nesang untuk hau rua tolu hau halo non aktif atau halo pribadi selu hau halo publik ida halo publik se resto untuk hau halo pribadi atau ne lebih impactu ba itania proses monetisasi. Kare kolega sira kara tu nonton fali continuação konaba wensa bele verifika pin AdSense simu pin AdSense que tal nonton fali video nenya continuação.